schon gesagt, tu nur das, was du auch wirklich magst. Deshalb rede ich die ganze Nacht, denn ich hör auf Mama. Mama hat mir damals schon gesagt, das Leben ist zu kurz und hat viel Spaß. Deshalb rede ich die ganze Nacht, ich hör auf Mama.
It's got all my freaks, we're running on no sleep. So lavish, eyes on because this party's jumping. We turn the volume up and won't stop till we're getting up. Not on this shit on fleek. It's got all my freaks, we're running on no sleep. So lavish, eyes on because this party's jumping. We turn the volume up and won't stop till we're getting up.
Yang semula indah berakhirnya berujung luka. Mungkin berpisah jalan baiknya di antara kita. Kusangka permata indah kilaunya membuatku terlena. Ternyata mencintai dirimu bagaiman
waktu kita tinggal 30 menit lagi. Jam 5 kita tutup. Oke, lanjut. Request Atu Rido dari Ucak Abang.
Ini yang terakhir, silakan ibu-ibunya kalau mau gabung semuanya ya. Tapi tidak ada yang lagu. Silakan turun dulu Pak ya. Kita kasih kesempatan dulu untuk ibu-ibu. Asik. Lambaikan tangannya saya. Fitri, Malika, ini bos, senggol dong. Tertulis kisah cerita kita. Indah masa laluku. Dia menangis
spesial request Kak Radin yang di Kota Negara Timur. Sukses selalu dalam berjuang Kandi. Sekali lagi spesial request Kak Radin. Sayang, ku pasti akan datang. Yakinlah aku menjemputmu. Jangan menangis, hapus air matamu. Yakinlah ku tetap pilihmu. Tenang sayang, ku tepati janjiku. Karena kau wanita terhebat. Peluk tubuhku, laki-laki pengilangku. Biar seluruh jagat raya tahu. You've been gone for so long. I'm ready to return. I need a doctor. Call me a doctor. I need a doctor. To bring me back
nanti kisah cinta suciku. Tak pernah kan kau menyadari itu buatku terjatuh. Sakit, sungguh sakit, kau hianati kisah cinta suciku. Tak sadarkah engkau bila hati ini sungguh mencintaimu. Drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, move an answer. Shake your body like a dancer. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, move an answer. Shake your body like a dancer. Oke, baik rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan kembali dari seremonial kita di tanggal 1 Waihalom ya. Inilah batas waktu kita yang telah ditentukan pukul 17. Kami mohon maaf semuanya tidak terkabar. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Kami sebagai pembawa acara sore hari ini tidak mengikuti terdapat salah keliru. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.